Indaba ka-Amahle icishe efane noku-find out. Ukufound out. Engathi kodwa manje aba-found out-ayo yilaba abafunda le ndaba, ngoba phela indaba iyashiso lezo ukuthi bekugqekeziwe iy'gebengu lezo bezenza amaphoyisa. Ngifuna ukuchazela lo ongazi ukuthi ngihlekani ngoba kade ngihleka kuleya video. So iy'gebengu-ke mayigqekeza lezi ezenza amaphoyisa bazenza sengathi khona abakufunayo, babala-ke igeme ukuthi hawu idakamizwa lana, i-human trafficking, nani okwesithathu sengikhohliwe, ibhamiza engekho emthethweni. Ayese phela isimanga ukuthi hawu abantwana-ke sesithathwe ngokuthi abantwana ngoba bengenelwe iy'gebengu kuleyo ndlu leyo-ke abahlala kuyona eBhalitho. Sekuthiwa nangu kube khona u-Amahle. Ekutheni-ke kubatshazwe indaba yobugebengu, hhayi ngase ubugebengu ayizwakali ukuthi-ke bangenelwe iy'gebengu ezenza amaphoyisa. Or leyo ndaba-ke nje yamaphoyisa nemali abagcine sebeyithathe ngoba kuthiwa amaphoyisa athathe u-30,000. Into esinkulu ukuthi bekukhona u-Amahle. Manje ngihlekiswa lokho ukuthi ishintshe kanjani le ndaba ukuthi kukho konke okwenzakalile okubalulekile ukuthi u-Amahle bekhona. Ngithi yabo sikufana nokuthi ngathi manje kuya-found out sekuthiwa-ke kodwa-ke uhlala eGoli, uhlala eBhalitho, kodwa isikhathi esiningi uba seGoli. Iso lezo libhale ngobugebengu. Ayibo, sekuyachaza ukuthi akezwa vele iy'ngane ayisheshi ukulalela, bakholwa ngokubona. Sengichazela laba-ke abeze ngomoya wokuba u-big sister ukuthi hawu, angithi ngoba phela bekuthulekile ku-social media shuthi bebenethemba lokuthi ngoba singamboni, ngoba engashuthi naye. Kanti mina into engiye ngiyina-ke, umnikazi wendaba umfana akayiqhakambisi into yokuphosta abantu bakhe, uphosta ibandla nomalume abasuke ehamba nabo ebashumayeza-ke ngento naye angakafiki kuyona. Manje sengimangaliswa ukuthi bona kanti bebekuthathaphi lokhu ukuthi akekho uya-actor, udlala isketch. Nakho sekuthiwa-ke ubesendlini sijika yonke lento. Nikuthathela lapho ukuthi ube khona, kusho iso lezwe lelibhalile. Noma-ke phela iso lezwe buye libe namanga. Sengiyenza-ke lento ibe short ukuthi kushintshe indaba emayelana nobugebengu nokugqekezwa. Kwazoba indaba yokuthi u-Amahle ube laphaya as if beyikhona i-information yokuthi kade wahamba ukade washiwe. Isenjalo-ke into ku-social media sekulobo kuphikisana ngalokho-ke. Abanye-ke sebethi hayi kodwa uhlala kaningi eGoli. Ngithi mina kanti nisuke nikuphi? Ngoba thina yonke into siyibamba la sisibona ku-TV. Leyo ukuthi uhlalaphi, uhamba nobani, kodwa siyazi yini policy yenza leyo ukuthi Amahle ade khona isiba yinto engathi kufound out nini. Engathi simayelana nani lento ngoba hayibo ngiyacabanga ukuthi ngenza hamba ubheke ku-social media. Sekulobo kuthiwa nikuthathe lapho ukuthi Amahle bekhona iso lezwe. Siyajika-ke futhi kanti u-Amahle naye uyahlalisana. Asisazi ukuthi kwenzakalani kodwa mina nje bengihleka ukuthi yindaba, udaba longobugebengu nokugqekezwa. Size sithi-ke ungcono-ke ngoba ayizilimalanga iy'ngane. Yashintsha yonke le ndaba yasiyohlala kumuntu oyedwa lo okuthiwa kade esendlini. Ngithi-ke ukuze niduduzeke ade beshutha enye isizini. Angithi uya-actor, ubeyo-actor-ke futhi. Kanti-ke ngaleli langa a-actor ngalo kuzoqhamuka iy'gebengu. Abaze bagowa abantu. Angihlekisa-ke kodwa namanje yini ingangisoli, bengizama ukunichazela ukuthi yini ade ngiyihleka. Shaba.